Slijede vijesti iz londonskog studija MTA International vam donosi vijesti iz svijeta. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, dobrodošli u MTA vijesti. Gospodin Suleiman Senieli, novinar iz Kenije, je posjetio Hazura u Islamabadu u utorak ujutro. Postavio je Hazuru razna pitanja koja su bila emitovana na KBC televiziji. MTA International je također snimao ovaj intervju. Kako se svijet kreće na današnjici? Da li ima nazadak ili progres u religiji? Vrlo je jasno da se svijet kreće prema svjetskom ratu. Čak i konferencija G7 i druge konferencije religija, iako oni kažu da su postigli svoje targete i svoje ciljeve u vezi mnogih stvari, razgovarali u vezi mnogih stvari, ja mislim da nisu postigli mnogo. Trump ima svoju politiku, Amerika ima svoju politiku, Kina ima svoju politiku. Sada vidimo trgovinski rat između Kine i Amerike i drugih zemalja, ali niko nije zainteresovan da popravi budućnost sljedećih generacija. Svaka zemlja, svaka stranka, svaki vođa predstavljaju i imaju svoje interese. I onda kako da kažemo da imamo progres i napredak? U stvari, moralno mi slabimo, a u isto vrijeme mi smo brzo se usmjerili prema svjetskoj krizi, od koje krajnji rezultat će da bude svjetski rat. Vi govorite o ratu, mi u Keniji imamo poteškoće sa ekstremnom grupom Al-Shabaab. Mnoga omladina se pridružuje i poziva ovoj grupi. Hazur kaže Al-Shabaab utječe na njih, on kaže da, oni utječu na omladinu. Hazur kaže zbog toga, i ovo nije samo u Keniji, vidimo Al-Kaidu, Taliban, Boko Haram u Nigeriji i drugim zapadnim afričkim zemljama, Taliban u Afganistanu, Al-Qaida na Bliskom istoku, ISIS na Srednjem istoku. Radi ekonomske krize, ako razmotriš detaljno o ovome, vidjet ćeš da je sve započelo poslije 2008. godine, poslije ekonomske krize. Omladina nema posla, zbog toga su oni vrlo frustrirani, iako imaju utjecaj od Al-Shababa ili ovakvih grupi slični ovoj, oni koji im daju neki veliki novac ili neka druga obećanja. Oni misle ako oni pobjede vladu da će se njihovo stanje da poboljša. I zbog ovoga oni imaju utjecaj na njih. Znači, ako vlade obezbijede njima posao, a vođe budu upravljali svojim nacijama iskreno, i ako su sva sredstva iz te zemlje dobro organizirana i koriste se za poboljšanje stanja u toj zemlji, ja mislim da bi 70% ove frustracije i nezadovoljstvo bi nestalo. I da ova omladina ne bi pala ni u kakve ekstremske grupe u njihove ruke. Novinar govori, znači vlade nisu iskrene. Hazur kaže ne, nisu iskreni i možete da vidite u svim ovim siromašnim zemljama, skoro sve te zemlje, da li bile u Africi, Aziji, Južnoj Americi ili bilo gdje, njihove vlade su inače koruptirane i nisu iskreni. I dok se ne reformišu i budu iskreno radili svoje dužnosti i shvate svoje dužnosti, nećemo vidjeti nikakvu promjenu i sva ova omladina će da padne u ruke ekstremskih grupa. Novinar kaže kako da onda se riješimo korupcije. Kako? Treba vam reformator. Znači potreban vam je reformator. Dužnosti prema stvoritelju se ne ispunjavaju. Odlazite dalje od religije, dalje od Boga i opštih morala.
I to je zato. Mi, Ahmedija zajednica, mi tvrdimo da naši članovi, iako su oni državljani iste zemlje, oni se dosta bolje ponašaju nego drugi državljani te iste zemlje. Radi njihove reformacije. Oni nisu toliko koruptirani. Ili ako jesu, mi to saznamo i preuzmemo neke mjere i akcije. Ako vidiš, ali nažalost ti nisi prisustvovao našoj Dželsa Salani godišnjem skupu, da si prisustvovao ovdje, vidio bi svojim očima kako se mi reformišemo. Mislim, sljedeće godine trebaš da dođeš i naći ćeš soluciju za to. To je praktični primjer reformacije. Novinar pita mjesto žena u svijetu, kako vi vidite to, da li se povećava ili se smanjuje. Hazur kaže, mislite na njihovu poziciju. Hazur kaže, vidite koja je razmjera ili omjer muškaraca i žena u svijetu. Novinar kaže, ima više žena. Hazur kaže, ima i više od muškaraca, znači blizu 51:49%. Uprkos tome, sve ove moderne zemlje koje govore da su moderne i skoro da uvijek govore o pravima žena, njihovi predsjednici država nisu žene, iako imaju veći broj žena. Ne samo to, ali čak i u parlamentima. Vidjet ćete i u njihovim parlamentima i u razvijenim zemljama da 90% su muškarci. Iako oni dižu te slogane da žene trebaju da imaju prava i tako dalje, ali to praktično ne pokazuju. Ali u islamu, islam nam govori, moramo da podijelimo posao. Muškarci imaju ove obaveze, žene imaju ove obaveze. Žene trebaju da se brinu o kući, ali u isto vrijeme trebaju da budu obrazovane. I radi ovoga naše Ahmedi žene su više obrazovane od muškaraca. Znači one su pismenije dosta od muškaraca, zbog toga što će one da podignu i odgoje sljedeće generacije koje će da rade za svoje nacije i države. Onda ako generacije su istrenirate dobro, oni vam mogu biti od pomoći. Vidite, vi ste pitali kako može da se postigne reforma. Ako su naše žene obrazovane i odgoje svoju djecu da budu iskrena djeca i nauče ih koja je važnost da budu iskreni i nauče ih da budu iskreni i lojalni svojoj naciji i da služe svoju zemlju i kako je važno da se služi svoja država, onda bar buduća generacija može da donese neke reforme i popravi vašu zemlju, nasuprotno sa razmišljanjem koje imaju trenutni lideri i predsjednici. Mi ne možemo dobiti reformu i nikada ne možete reći da će se vaša zemlja razviti ili postati u boljem stanju. Znači u islamu žene imaju pravo da naslijede, imaju pravo na obrazovanje. Ako su u mogućnosti da se obrazuju, imaju inteligenciju za to, mogu da postanu doktori, inženjeri ili bilo koja druga profesija. Ali u isto vrijeme njihova dužnost je da upravljaju svojom kućom, da se brinu za svoju djecu. Tako da sljedeće generacije su odgojene na bolji način. Novinar pita, mnogi brakovi se raspadnu i nisu uspješni. Šta je problem tome? Hazur kaže, vidite, to je frustracija i također mediji utječu na to. Vi ljudi koji ste u medijama igrate ulogu u tome da donesete mir u društvo. Na svakom stepenu društva igrate ulogu. Da li to bilo vezano za brak ili bilo koje društvene svrhe ili probleme.
Ako pokazujete neke programe, filmove, serije gdje poruka tih serija je da u njima se samo pokazuju vaša prava i onda svak hoće svoja prava. Bilo to da su muškarci ili žene. Ali mi kažemo prema islamskom učenju da se više trebamo fokusirati na prava drugih, a ne naša. Ako svi ovo shvate i svi shvate svoje dužnosti, onda mogu da žive zajedno u harmoniji. Muževi i žene, brakovi se raspadaju radi frustracije. Žene govore ovo su naša prava, muškarci govore vi morate ovako se ponašati. Brak je veza. Mi moramo da poštujemo jedni druge. Inače kad novi bračni par dođe da mene vidi, moj savjet im je da svi imaju nedostatke. Onda kad vidite nešto što vam se ne sviđa kod drugoga, zatvorite svoje oči, zaustavite svoj jezik i bit ćete u redu. Jel tako? Novinar kaže da, istina je. Morate da podignete taj stepen tolerancije kada stupite u brak. Vaša poruka ljudima iz Kenije. Liderima poruka je da budu iskreni, pošteni i da služe svoju zemlju. Nemojte da mislite da ste vi vladari te nacije, države. Islam kaže, časni poslanik Islama, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, lider nacije je sluga te nacije. Ako vaše liderstvo ovo shvati, moći će bolje da služi svoju naciju i bit ćete uspješni i uznapredovat ćete. A za ljude također moraju biti iskreni i pošteni i vrlo dobri radnici u isto vrijeme. Vidite, naši ljudi, ovi biznismeni i drugi, oni ne plaćaju poreze kako treba. Oni uvijek pokušavaju da što manje uplate ili da nađu način kako manje da plaćaju. Drugo, trud i težak rad. Moraju da rade dobro i iskreno da bi se zemlja popravila. Časni poslanik je rekao, ljubav prema vašoj državi je dio vaše vjere. Ako pratite ove upute i ako ovo učinite vašim životnim motom, da vi volite vašu državu radi svoje vjere i zato morat ćete da radite vrlo naporno. I onda sve će da bude u redu. Znači i ljudi i lideri trebaju da shvate svoje dužnosti. I moraju da pošteno rade i da se puno trude. Hvala vam puno. Ovo je bio intervju sa Hazurom i gospodinom Sulejmanom iz Kenije. Sada slijedi kratki sadržaj hudbe od prošlog petka. Ove sedmice je Hazur nastavio da govori o ashabima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji su učestvovali u bitci na Bedru. Dok je govorio o njima, Hazur je spomenuo ashabi Sufa. Ashabi Sufa su bili oni ashabi koji su bili vrlo siromašni. Oni su živjeli u jednoj prostoriji koja je bila uz poslanikovu džamiju. O njima se lično brinuo časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Hazur je spomenuo događaj kada su jednom ovi ashabi se žalili da njihov stomak ih boli od samo što su jeli hurme. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem njima rekao, vi se žalite na to, ali hurme su glavna prehrana ljudi iz Medine i to nam oni dolaze. Također je rekao, kunem se uzvišenim Allahom da je vaš poslanik mjesec ili dva je samo jeo hurme i vodu u svojoj kući, znači ništa nije bilo da se kuha. Iako su ovi ashabi se požalili na ovo, oni su bili vrlo iskreni i nikada nisu napustili
poslanika ni ovo mjesto Sufa. Na kraju Hazur je spomenuo Tahir Arif sahib i klanjao je njegovu dženazu. On je bio predsjednik Fazli Umar fondacije.